nk'intambara ya kabiri y'ubutita hagati y'ibihugu by'ibihangange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ubu biri kurasana misile za kumuriro z'amagambo y'ubushotoranyi ku mbuga nkoranyambaga bitegura itangira ryeruye ry'intambara ya gatatu y'isi yose. Kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ziri kwegereza intwaro zirasa ibisasu kirimbuzi hafi y'Uburusiya, aho ziryamiye amajanja habura gusa itegeko riva muri White House ngo zitangire gucucuma i Moscow mu Burusiya. Mu magambo ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati, kubera amagambo y'ubushotoranyi bw'ahoze ari perezida w'Uburusiya Dmitry Medvedev ubuhagarariye akanama k'umutekano w'igihugu cy'Uburusiya, ubu nategetse ko amato abiri y'intambara arwanira munsi y'inyanja yoherezwa hafi y'Uburusiya nk'umuburo ku Burusiya ngo buhagarike ibikorwa byabwo. Ati twiteguye byose kandi nitwifuza ko intambara y'Uburusiya na Ukraine ikomeza. Ku musozo Trump yagize ati, rimwe na rimwe amagambo agira ingaruka zitari zitezwe. Ni inyandiko Trump yashyize ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu 2025 saa 4:23 z'umugoroba, aho muri aya magambo make yanavuze ko amagambo ya Dmitry Medvedev ari ubugoryi budasobanutse ariko bishobora gutera ingaruka ziremereye ku Burusiya. Nyuma y'uko rero wahoze ari perezida w'Uburusiya Dmitry Medvedev yari yasetse Trump cyane, aramushwanyuka nyuma yo gutangaza ko ategetse Uburusiya guhagarika intambara mu minsi 10 gusa bukaba bwamaze guhagarika kurasa Kiev muri Ukraine. Bwana Dmitry Medvedev ati, Trump ibyo uvuga urabizi cyangwa ibyo ntibishoboka rwose, gabanya urwenya. Gusa Donald Trump we akavuga akomeje ko mu gihe Uburusiya butazahagarika intambara ku itariki 8 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka buzahura n'ingaruka ziremereye cyane. Ibi noneho byafashe indi ntera ubwo Trump yavugaga ko yohereje amato y'intambara hafi y'Uburusiya, maze mu kanya gato abivuze Dmitry Medvedev uhagarariye akanama k'umutekano mu Burusiya akikoza ku rubuga rwe rwa Telegram akagira ati, mureke Trump yibukaga filime gateye ubwoba akunda cyane kitwa Walking Dead, kuko iyi filime iteye ubwoba nka Dead Hand. Uyu Medvedev nyuma y'ibyo yagize ati, ibitabaho byabaho. Arenza akayimuji gashinye ka Trump ati, rimwe na rimwe ahashize nihashyingurwa nk'uko bigaragara. Amagambo nk'aya Dmitry Medvedev w'Uburusiya yatangarije isi yose maze ikikangamo yabavuze iki. Ijambo Dead Hand rigaragara mu nyandiko yashyize ku rubuga rwa Telegram rishatse kuvuga iki ko ryatumye isi yose yikanga? Ese Uburusiya burahagarika intambara ku ngufu cyangwa intambara ya gatatu y'isi yose irahita itangira nyuma y'uko ubwato bw'Abanyamerika burashotora amatwari y'Abarusiya? Mwahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura insogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Waba ufite YouTube channel ukoreho imyaka n'imyaka ariko abasubscribers bakaba barakubereye nk'imvura yo mu butayu. Ku mbuga nkoranyambaga zawe ukora buri kimwe cyose, yewe unabishoramo amafaranga menshi ashoboka, ukabiha umwanya uhagije ngo urebe ko byakubyariye inyungu nk'abandi, ariko ntibikunda kubera ko udafite abagukurikirana bahagije bakwemera kuba wahembwa n'izi mbuga nkoranyambaga. Igisubizo cy'ibi byose ndetse n'ibindi bisa nkabyo ni imbuga SMM. Abahanga mu kuzamura imbuga nkoranyambaga, aho bagufitiye uburyo bwiza bwo kuzamura aba subscribers na views kuri YouTube, bakagufasha kuzamura aba followers bawe kuri Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat n'izindi mbuga nkoranyambaga zose, bakanagufasha gukora monetization ugatangira kwinjiriza akabagari k'amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga mu buryo bwihuse bitakugoye, kandi byose ukabihererwa ku giciro gisa nk'ubuntu. Si ibyo gusa kuko aba banagufasha kwamamaza business yawe ku mbaga nyamwinshi binyuze kuri Instagram, TikTok, Facebook mu buryo bw'ama ads. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp yaba kakanya kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Donald Trump yavuze ko ubu yohereje amato y'intambara arwanira munsi y'inyanja hafi y'Uburusiya. Amato abiri ya submarine yasobanuye ko afite ubushobozi bwo kuba yarasa ibisasu bisanzwe bya misile, byanaba ngombwa akaba yarasa ibisasu kirimbuzi ku Burusiya mu gihe cyose Uburusiya budashaka guhagarika intambara muri Ukraine. Ikibazo ni, ese koko amato ya submarine y'Abanyamerika yahabye Abarusiya? Ni icyo Abarusiya bizeye ku ruhande rwabo mu gihe bakwatakwa n'umwami wo mu nyanja w'umuhanga cyane mu ntambara? Ubusanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika igisirikare cyayo cyo mu mazi gifite amato yo mu nyanja 71 ari mu nzego 3 zitandukanye, zirimo submarine 53 zibarirwa mu cyitwa Fast Attack Submarine (SN),
hakaba 14 zemerewe kuba zarasa misile ballistique zambukiranya imipaka zitwa WSBN, hakaza n'andi mato 4 arasa misile ariko zigenzurirwa mu kirere yitwa WSGN. Amato ya submarine abarirwa mu cyitwa WSBN subsurface ballistic nuclear atamirizwa akazina ka bombers, agiye afite ubushobozi bwo kuba bwarasa misile zirenga 20 za Trident 2D5 missiles muri buri submarine imwe gusa. Imwe muri izi misile 20 rero zigenda muri buri submarine iba yatera iturika n'irimbura rikubye inshuro hafi 8 iturika n'irimbuka ryose ryatejwe n'igisasu cya kirimbuzi abanyamerika barashe Hiroshima mu Buyapani mu 1945. Ibyahise binatuma Abayapani bamanika amaboko, intambara ya kabiri y'isi yose igahita irangira nyuma y'uko iki gisasu kimwe cyari kimaze kwisasira abasaga 200,000 biganjemo abasivile. Bivuze ko rero misile imwe gusa yo muri ubu bwato bw'abanyamerika yitwa Trident 2D5 missiles, bitewe n'uko iba yashyirwamo ibisasu kirimbuzi nk'ibyarashwe Hiroshima 8, bisobanura yuko rero aho yakwitura yakwisasira ubuzima bw'abasaga miliyoni hafi 2. Ibi bikaba byaba cyane cyane nko mu gihe yakwisekura ku butaka ahantu hari abantu benshi nko mu mijyi. Iyi misile yikimara kuba yaraswa ibigenda yakumurira mu kirere ku muvuduko wa kilometero 24,000 mu isaha, no kuvuga metero 6,336 mu isegonda rimwe. Ibaze nawe misile igenda kilometero 6 hafi 7 muri buri segonda rimwe gusa uko iri mu kirere. Uyu ni umuvuduko uko by'inshuro zirenga 20 umuvuduko w'ijwi, mu gihe intwaro ya mbere y'ubwirinzi bw'ikirere y'Abarusiya ifatwa nk'iya mbere itinyitse mu isi hose ya S-400 Air Defense System yirasa misile y'imijyi igenda ku muvuduko uhabya misile zose zo mu isi, havuyemo iy'Abanyamerika iraswa n'ubwato ya Trident 2D5, kuko iyi misile y'imijyi yo iba igenda ku muvuduko ku by'inshuro 14 zonyine uwijwi. Bivuze ko iyi misile y'Abanyamerika baramutse bayirashe Moscow mu Burusiya nta kabuza yaturikira hariho hose muri White House bashaka ko baturitsa mu Burusiya, kuko nta ntwaro n'imwe Uburusiya bufite bwayihagarika. Iyi ni misile iraswa mu birometero 12,000 ikarasirwa mu mato arwanira munsi y'inyanja y'Abanyamerika, ikaba yatera iturika riremereye cyane ryo kurimbura bya burundu muri buri metero hafi 100 uturutse kuri buri ruhande rwose aho iyi misile yisekuye, ikitwa CEP Sacral Era Probable. Ibi bikaba rero byatwara iminota 20 kuri 30 gusa kugira ngo yisekure mu Burusiya iturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi wibuka amato agomba kurasa misile mu Burusiya ubara ahantu runaka hafi y'iki gihugu. Byibura rero bikaba bisobanura yuko byatwara iminota iri munsi y'5 kugira ngo iyi misile yise kuri Moscow mu Burusiya. Kandi buryo izi misile ziba zikoze zizemerera kugenda zihishe ku buryo radari itinda kuzibona, byanaba ngombwa bitewe na radari ubushobozi bwayo hari n'igihe radari itabasha kuba yayibona. Andi mato y'Abanyamerika ya submarine akanganye bafite n'ayitwa attack submarine akoreshwa cyane mu butasi, agakoreshwa mu ntambara zirimo n'izindi submarine kuko zifite ubushobozi bwo kurimbura submarine ngenzi zazo, cyane ko aya mato yo akoresha misile za Tomahawk mu kwivugana umwanzi cyane nk'uri ku butaka bukamushwanyaguza bwibereye munsi y'inyanja bukoresheje imisile yitwa BGM-109 Tomahawk iraswa ku ntera ndende ya kilometero byibura 1,600 kikagenda ku muvuduko wa kilometero 880 mu isaha imwe gusa. Ndetse iyi misile iri mu kirere ibigenzurwa n'ikoranabuhanga rya GPS Global Positioning System cyangwa iryitwa TACOM Train Contour Matching, ndetse n'ikoranabuhanga rya DSMAC Digital Scene Matching. Ukongeraho nuko iyi misile ibishobora kuba yagenzurirwa ahantu habiri mu gihe iri mu kirere hari aho yoherejwe, ibyitwa two-way data link. Ubu bwato bwo bunagira za torpedo za MK48 heavyweight torpedo burasa andi mato akaburuhamisha burundu, ndetse izi submarine ziba zajyana abasirikare kuri operasiyo kandi zikabasha kuba zanatwara izindi ntwaro zikoresherezwa kuri za telecommande munsi y'inyanja. Izi submarine rero ziba zanagenzura amatwari yo mu nyanja, ndetse bagakurikirana sinyare runaka ziri gucaracara muri iyo nyanja, kandi bukaba umuhigi w'inkwakuzi mu guhigana n'andi mato yo mu nyanja. Izi submarine zose z'Abanyamerika zihuriye ku kuba zifite ubushobozi bwo kuba zakorera hariho hose mu isi, kuko zifite ubushobozi bwo kumara imyaka 30 zitarongerwamo amavuta. Ubyumve neza ko yamata azamuka hejuru y'amazi rimwe mu minsi 90, kandi nabwo nuko baba bagiye kongeramo ibindi bintu byo kurya bitunga ababukoresha ndetse no guhinduranya abasirikare babukoresha.
Izi rero zikaba submarine zikora bucece mu nyanja kandi zikamaramo igihe kinini zitsimbye kuri rwa rwego zitagaragara kuri za radar. Nubwo Donald Trump atavuze ahantu nyakuri hari aya mato abiri ari gusatira Uburusiya, ariko hari abasesenguzi b'urugamba bakomeye mu isi hose ku bijyanye n'imikoreshereze y'intwaro z'Abanyamerika bagaragaza ko n'ubundi Abanyamerika basanzwe bafite za submarine mu nyanja Atlantic hafi ya Arctic, aho n'ubundi ziba zicunga intambwe ku yindi y'amato y'intambara y'Abarusiya mu majyaruguru y'iyi nyanja, bakagira andi mato nk'aya mu nyanja ya Pacific hafi n'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa mu gucunga umutekano wa Taiwan, banacunga intambwe ku yindi yose amato y'Abashinwa akora. Bakagira submarine mu nyanja y'Ubuhinde aho n'ubundi ziba zitegeye Iran, ndetse bakagira n'izindi mu nyanja ya Mediterane ziba ziteguye gutanga ubufasha bwa gisirikare ku bihugu bibarizwa mu muryango wa OTAN mu gihe haba hagize ubishotora. Mbega Abanyamerika bafite amato y'intambara arwanira munsi y'inyanja buri hamwe mu isi hose, upfa kuba bahafite umwanzi, ariko cyane cyane amato yabo yoherezwa gusatira abanzi babo batatu bakomeye aribo Iran, Uburusiya n'Ubushinwa. Ubyumve neza ko 70% bya submarine zose z'Abanyamerika ubu tuvugana ziri mu nyanja ahantu runaka ku isi, aho ziba zitegeye kuba zarasa hariho hose mu isi, ndetse amwe mu mato yabo amara amezi hafi 7 munsi y'amazi yikatisa kuri patrol. Ariko nimba utekereza ko aya mato ateye ikibazo Uburusiya, byashoboka ko wibeshye cyane. Mu magambo yashyizwe ku rukuta rwa Dmitry Medvedev wahoze ari perezida w'Uburusiya, yagize ati: Trump mumureke asusunutse submarine ze yitabami b'intambara maze mwereke isomo, hatahashize buri gihe ntihashyingurwa nk'uko buri gihe bigaragara. Niko yavuze arangije arenza ati: muri guhatiriza Uburusiya gukoresha dead hand. Ati kandi kuri iyi nshuro ibitabaho byabaho. None dead hand ivugwa muri iyi nyandiko ya Dmitry Medvedev yakanze isi yose ni igiki? Iki kintu gikora iki ku buryo gishobora gutuma ibitabaho bibaho? Ubundi dead hand ni akazina k'agatamirizanyo k'icyitwa perimeter. Iyi rero akaba ari systeme y'intwaro kirimbuzi y'Abarusiya baremye mu ntambara y'ubutita, igamije kurimbura bya burundu abanzi b'Abarusiya mu gihe cyose bagerageza kwegereza intwaro zirasa ibisasu kirimbuzi bagamije kuzirasa Moscow mu Burusiya. Dore uko iyi systeme ikora. Ni ukuvuga ngo iyi systeme igenzura neza amatware y'Umurusiya n'imbibi zabo binyuze mu gukoresha ibyumviro by'ikoranabuhanga, sensors, mu kumviriza ikigero cya vibration y'ubutaka, ingufu nucleaire n'ihindagurika rya pressure y'umwuka. No kuvuga ngo iyi system yumvirije igatahura ko hari ibisasu biri kwataka Uburusiya, ibyo bisasu bikaba ari ibya kirimbuzi. Ako kanya abasirikare bayigenzura bahita babibona. Batinda kuyibona iyi ntwaro ubwayo ibikurikira ikabyikorera, igahita ikora icyitwa second streak mu buryo bukurikira. No kuvuga ko iyi ntwaro mu bihe bimwe na bimwe iba ifite abayigenzura, ariko iyi ntwaro ibasha kwikoresha mu buryo bwa automated bidasabye ko iyoborwa cyangwa se igenzurwa n'abasirikare. Nuko ikora system ya dead hand ikoze ku buryo ikimenya ko Uburusiya bwatatswe n'ibisasu kirimbuzi, ako kanya y'ubwayo ihitirasa ibisasu bya kirimbuzi ahaturitse ibyo bisasu cyangwa intwaro ziri kubasatira. Nuko muri rusange ikora, ariko nanone ibyikora nyakuri nuko iramutse ibonye ko hari igisasu kirimbuzi kigiye kuraswa i Moscow mu Burusiya, iyi ntwaro ibanza ikarasa misile zihariye mu kirere. Izo zikaba ari misile z'umuburo ndetse zinemerera ibisasu byose bya kirimbuzi biri hirya no hino mu Burusiya kuba byaraswa, kandi ibyo nibigombera abasirikare bo kubikora. Ni ukuvuga ngo iyi systeme ni ibyikorera, maze ibyo bisasu kirimbuzi byose by'Abarusiya iyi systeme igahita ibirasa mu mijyi yose ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bihugu bigize umuryango wa OTAN ako kanya. Ubyumve neza ko intwaro yose yasatira amatwari y'Abarusiya ihetse ibisasu kirimbuzi bigamije kwataka Uburusiya, iyi systeme ikibibona ititaye nyirizo ntwaro ndetse n'ibyo bisasu ari we, yahitirasa ibisasu kirimbuzi mu mijyi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iyo mu bihugu biba mu muryango wa OTAN byose mu gihe kimwe, hose hakarimbukira rimwe. Ibi biramutse bibaye byaba bivuze ko ubwo abantu barenga miliyoni 500 bahita bicwa n'ibyo bisasu mu kanya nk'ako guhumbya b'Abanyamerika n'abo mu bihugu by'i Burayi, kandi ibyo byaba ari itangiriro.
ubyumve neza ko Uburusiya bufite amato ya submarine buri hamwe mu isi kimwe nka Amerika. Mu gihe rero iyi ntwaro yakoreshwa buri hantu hose Umurusiya ashaka kuba yarasa, bikozwe n'iyi system y'Abarusiya ifatwa nk'umwicanyi w'umusazi utagira umutima, hose haturika. Iyi system yakozwe mu ntambara y'ubutita gusa, nta na rimwe yigeze ikoreshwa, ariko kubera Abarusiya batekereje ko iramutse igenzuwe n'abasirikare bagira impuhwe zo kwica abantu amamiliyoni amagana y'abazungu. Maze rero mu gukemura iki kibazo, Umurusiya iyi system yashyizemo icyitwa automation gituma yakwikoresha ubwayo kuko yo nta marangamutima igira. Hari igihe cyageze Abanyamerika batekereza ko iyi ntwaro itabaho, ari igikangisho cy'Abarusiya cyaremanywe ibikabyo bikomeye, abandi bagakeka ko batinye kuyikoresha kubera gutinya kwica abantu amamiliyoni 500 icyarimwe biganjemo abasivile. Kugeza ubwo mu 2009 umujenerali w'Umurusiya ukomeye cyane witwa Sergei Karakev yemeje imbere y'itangazamakuru ko iyi system igihari naho yagiye kandi kongerewemo irindi koranabuhanga ridasanzwe. Bivuze ko rero amagambo ya Dmitry Medvedev w'Uburusiya avuga ko ahashize iteka adashyingurwa yibutsaga Trump ko bakibitse iyi ntwaro, amubwira ati ibyo urimo byo kwikangisha Uburusiya ubwegereza amato yawe y'ibisasu bya kirimbuzi, uri guhubuka cyane, urimo no kwiyahura pe. Ati nimwibeshya mugashuka ayo mato yanyu agasusunutsa amazuru mu matware y'Abarusiya, iwanyu twahita tuhagira ivu ako kanya dukoresheje iyi system. Mu magambo ya Dmitry Medvedev ati nibitabaho byabaho, anisekera rwose aburira Trump ko byatwara Uburusiya iminota 15 gusa kuba bamaze kwica abarenga miliyoni 500 b'Abanyamerika n'Abanyaburayi bazira gusa guhubuka kwa Trump. Iyi niyo mpamvu ubundi Uburusiya budakinishwa ku rugamba, ndetse buri wese aba yirinda kuba yaburakaza. Ese koko Putin arahagarika intambara cyangwa arahangana na Trump? Trump se we ariyahura muri iyi system y'Abarusiya? Byose uzabimenyera hano. Niba wishimiye ibyo nkora, ibuka kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok. Ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari usanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.